Warga Patisi TV. We will visit her. Ka nongyalam bahakhli do jongga Trinamool Congress ka badairu ka menteri rangba jongga jala West Bengal ka Mamata Banerjee kala penpau ya ka jingso bitar namar baki menteri sorkar ki MP bat ki MLA jongga TMC ki Shabat ha Tripura. Kala ong bagi don sangot ki nongyalam ka TMC ki balet sha Tripura Henry Nadu Airport la kanglenti yaki. Om sya ya kakali bagi syong bakan ya chakhamat kila persyang ban syong daga thok-thokru ki Shabat. Ka Mamata kala batha bagi deben syai kejan syadu syo office ka TMC kabadon ha Agartala bat kala Byrngem balada omsha bakinia daka kejan kan le daladi hi sya Tripura kala takran ting e daka baong bakani kede ke jingle jongka BJP ha ka baka sorkar ka syusngap ha baka kali u Abhishek Banerjee bat ka kali u dola sen kila sya penjular ki syusngap haba sya ashoka Sushmita Dev Henry ki kenopat ya ka TMC haba mi ka jingja ha West Bengal ha ka bau MP bat UMLA ka BJP ki syasyo ha ki pajba ha ka weipat ka khubor ulat jong ka West Bengal u CV Ananda Bose ula hukum ya ka Mamata Banerjee baka deban penne ya ka syongsok syongsan ha West Bengal bat ula ai por arpsau Kynta bakan kem ya ki Briew ki badon kiti bansyo bandat ya MP ka BJP u Kagen Murmu bat UMLA u Shankar Ghosh ki balasasyo ha ka por baki lejngo ya ki Lanot Shleum ha ka Than Jalpaiguri ula ong balada kamla banle ya kani hapo ka arpsau Kynta unhab ban ya katkom ka riti sinchar kari ya ka ba ulapha ya ka kaipot sya ka president ban pentep ya ka jinglong jingman ha ka jala West Bengal kilat pathai kubor kila pentep ba ulat omshem lai thu AA ba ki ai kita gelenti ki ba ula penkhre ban shim Henry la antan bakala bandai da ka president rule ha West Bengal nekala bandai ka article 355 ka bomod ba ka sorkar pedengkan tuklar hino ya ka sensyar khadar shipor त्रिपुरा में आप देखा जो चल रहा है फिर हमारा जो मिनिस्टर हमारा MP हमारा SC मिनिस्टर MP हमारा ST मिनिस्टर हमारा MLA हमारा लीडर लोगों ने ओनली 5 आदमी का एक टीम भेजा तो उसको एयरपोर्ट में रोक दिया इवन पेड टैक्सी इज नॉट अलाउड उसको भी बोल दिया मत जाओ वो लोग बहुत देर इंतजार किया उसका बाद मैं फ्लाइट में चढ़ने का पहले बता दिया कि तुम लोग पैदल में जाना शुरू करो बाइक में भी जाने की कोशिश किया था हमारा वर्कर बाइक ले गया था लेकिन वो भी अलाउ नहीं किया तो मैंने बोला पैदल में चलो पैदल में जाना शुरू किया अगर वो भी नहीं करने देगा जाने देगा तो मैं खुद जाऊंगी हम देखते हैं कितना उसका ऑडासिटी है तो लोकतंत्र का बात करते हैं तुम्हारा MP अगर इलाका नहीं जाते हैं अगर MLA नहीं जाते हैं संबंध रखता है तो इसमें के लिए हमारा क्या गलती है अगर कुछ गलती हुआ तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स लेकिन ये क्या बात है त्रिपुरा में तुम्हारा डबल इंजन गवर्नमेंट है अभिषेक का गाड़ी भी पहले तोड़ा था उसका गाड़ी में भी कितना पत्थर मारा था तब तुम्हारा ज्ञान कहाँ था एडवाइस कहाँ था जब बोलासेन का गाड़ी अटैक किया था सुष्मिता देव का गाड़ी अटैक किया था मथुरा लीडर का गाड़ी अटैक किया था MP लोगों को गाड़ी अटैक किया था जर्नलिस्ट को गाड़ी अटैक किया था तब क्या डबल इंजन के बारे में सब माफ तृणमूल के बारे में झूठा बात कह के मदद तो नहीं करते लेकिन जरूर वायलेंस को मदद करते हैं पहले आप देखो चैरिटी बिगिंस एट होम आपका इंटरनल कुछ नहीं हुआ तो बिकॉज दैट एरिया बिलोंग्स टू BJP MP MLA and everything Pidan dukan marbam ndai compare la ka barin ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya chong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka ching shania naki
Pidon kan bendon dengan lisen ke bapaka ke bela itu dakaan kata ke Food Safety and Standards Act arjar Henry link ke section lai puwe iwe kamde ke be bapinyo ke lisen pila ban apply ke online link ke website fascus.fssai.gov.in dah ke pihak penupload ru tegi kod kisla badan kam kat kum ke judging kam jongpi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong-u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamegalaya latno tang is kasihers pila ban letbet yak office terekam jongki ke commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ke kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi dekat Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, bat belakershan dekat Food Safety and Standards Authority of India.